Nau mai anō. Ko kotahi tau te whānau Williams no Te Whakatōhea e wānanga ana i tētahi huarahi hei whakahoki i ngā kōiwi o rātou kuia ki tō raiwa i Ūkaipō takoto ai. Arā ki te marae o Ōpape. He mea tanu ngā tū papaku o ngā kuia ki te Urupā o Te Rae ki tau omo i Te Tai Tokerau tahi rautau ki mua. Ā, no ngā rangitata nei tūtaki ai i te āwhiro nui. Nei rā te pūrongo o Hiriwini Waikato no Pūkāea. Tui, 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 tui a. Tui e rawa, tui e raro, tui e roto, tui e wa. Kei te noho hau i roti te humari. Kei te noho hau i roti te kore kupu. Ki te whakaumari mai o whakaaro mā te mea. He kupu pahau te re, he kupu te kore tai au te kiwi kupu. Ātakoto rātou te wā o tū. Tū wini tū wana tū whakatai te whei. Tū wini o tū noa tū Mo te hahu mai i wene, whaia ki wene kōka mai te one, ko tahi rau tau ta rāua e tā Pūkāea roti te whenua. Karere he mahi ua māku. Tō mana e tāne whakairi hia. Whano mai te toki, haumi e, hui e. Haere mai rā, ko tai mei koto ki te hiroko, ki tēnei pito o te whare tapu o ngā puhi. Ko haere mei koto ki te tiki ngā mohopuna, ki te tangi atu. I'm really stoked. You know, this is something that we've been aiming for a long time. It's, you know, the way it's come together, it's you know, it's incredible. He rua rā, ko pare tētahi, ko he mai ma tētahi. Ni mate rā, i rungi nā mate o te rā ao. Nā mate wiri, nā mate kino. I wawa te tia, i maumoi hia e rata, ki te whakahoki i wene tokoru i te kāhi. Ki hai oti, ho mate. Kei te toi mai a ho mā, nā pare ringa iho. Hikoi mai, karanga kai. Whanaho whānau in the Williams whānau to bring this kaupapa to fruition. It's been a couple of years in the making. They are my grand aunties. Yeah, they are my grandfather's sisters, his baby sisters. Yeah. I suppose what was happening in there was just asking each other what the processes are for tomorrow, as in karakia. For 4:30, we have another karakia. After the karakia has taken place, then we will begin to dig. Excited, happy, intrigued. Kia tino aroha i mātou ki a koe. Kia tika ai i whakanui i tōi nā tapu. Ko i ruka ti hoki tō mātou ariki. Amen. My great-grandfather obviously had a rapport within the community up here, and through that rapport obviously was granted permission to come and bury his, his babies here. My grandfather was a Anglican minister. He started this wāhi tapu that people around this area, you know, was too far for people to take their loved ones back to where they came from. And he started a wāhi tapu. We're down a metre, or just over a metre, which is where our scan detects we're still clear. There's nothing showing on that metre depth, but we've put some marks on the side of the hole, and that is sort of the locations where we believe the nannies are. Yeah, so it's about 3:30 now. We've been, the boys have been digging for about 3.5 hours, and yeah, we've located our nannies.
One of them is already compacted. It's quite flat. The other one is more intact, but it's very rotten and soft, and it will disintegrate. And the same with the one that's flat. We're going to try and get under it and lift it up so we get everything. We get everything that is part of the nannies, and we bring it up. Tahi kua ki mārangaranga ki te tāhuna kore moko pai ki te kōtātara piwai waka I kutia I te mate. Hei hi te wehi te tapu te mana. Ai ana te kōkaitara ki waitangi te ata hāpara I te kōre hutanga o te Te Whakatōhea. E nā te pukupuku kātū. Kātū ki tai. Kātū ki te wai. Tali, Ko tiro ri te mai I te marae o Marimutu, ko tiro ri te mai I te marae o Ōpape. Kei ko nā te hunga kāinga e te tari ana. When we exhumed our nans last night, they weren't facing towards the east, They were facing towards the west, which tells us that our grandfather buried them that way in order for them to not stay there, to walk out of there and come home. So that was confirmation. That was just that we've done the right thing and we've brought them home. Ano kotau tui nānei, kai tana hoeringi te mua hupu I hara. Mo tēnei kaupu hone o te hahu I te tūpapa mai te one. Me te kawe iwe na poriwi, mai rana, mai te Tai Tokerau, a ki kore, tawata ki re, ko tatu oti.